EM Jagat Singh pen hanjang langso English High School along kahumridam. Surupothar Youth Forum Central Committee pen Japra langso Rongdo Polling Station along SYF branch ke Singpon. Arta kijum hek anyam sopi Karbi Anglong nongme Kevan. Kardong pinyani kang sama berta longpen nidi sami rupali timungpi non bertang tonpen arjupan ikta. Chiti ni final cap arni Sar Jagat Singh Inti EM in charge higher education ahinpen hanjang langso English High School along kahumri dampusi nidi tuma pherang kepen berta nang pali. Alangli labangso school along HSLC surihinira ingkoy asad lang along aprangsi angreng kachepa undun atumaphan nong e pajurpon. Labangso nong e kipajur amaylong school staff ahinpen HSLC along aprangsi angreng kachepa undun atumaphan kachuro lapet nong e pajurpon. Isi rongay school along HSLC asal lang 80% pen aprangsi angreng kachepa undun thekapot churowek nangji lapen ansusi lahay osomaro tumaphan ning parungdun bek nangji pumathasi iamsar labangso school kahumridang. Haga high school udah ke pika tumrek so convert high lo lomba ko lang sudah convert high school do convert tas nono bangke itu thik pi alam lo rong bangke lo chali yung chihung environment ka chihung hai environment smart thik ar rong masin lage boni nahi rong se boni nahi lo ka chali ka chihung ko ni ar rong se boni nahi ke no mama ke pirthi assumption global village polo mobile or try man ha america ko bima cheplang dakon thek thek no ko amar america ba ke plan pia de rason da kar I hunda do ko amar rason claim long te ko ba aje long tha do ko inke la pu apia ko kilong ni la pahla so ba kamatha so ka chitom tia gap ke pik pik no agap ke pik अधे नो नो सुमार बगा अपरा हाथ खेलो नॉन के आपे पोरो थे लासो आप गेप के थे लो मके इलु बहनी बे गुने लो अमु मास पे मसे लासो मके इतु कुछ थांची मुने लासो चुनी लो इले तू नो के मेजन कमिटी चोट पोलो ता हादा के हांजा नाम सोरानी ब्ला तालोन वेर मते दी तालोन वेर को नेक्स्ट लासो के तालोन हो बा इतुमला मिट्री के पास हायर सेकेंडरी के पास बी के पास लोगों से टेक्निकल चाड़ी बोमा ता दु भी में चाहन के कारचो में बिपन इसे जंदा निवा kan bang तो तो है जेता ला को भी को दे नो तो दे नो rasini de नॉर बागन दिता स्कूल हम थोम हन के करे था गुदाम थोनो बे लपेंदा स्कूल हम थोम लो along a break के चाड़ी फर्स्ट डिवीजन 80% 90% के लो तुम दो along break के दुन ने हाल को गुदाम करे तदा खान जाना सो स्कूल हम चाड़ी लोर थोनो बे लो चाड़ी लोर रबर गुदाम ने स्कूल चाड़ी लोर होते एनकरेजमेंट अपा फर्स्ट डिवीजन नॉन पिनिंग सुई पॉपुलर है तब चुनिंग के नाने मत हाथे 80% के लोग होंगे 96 दला है 80% लोग के मुनी बाकी 80% लोग के लोग होते सुई के Labangso mailong School Managing Committee amaipu Sarjona Singh Phangchu ahin pensi charipon. Mayalong Surupothar Mondol Committee amaipu Sar Lukhiram Rongpi Kongchunbang Sar Hunaram Singnar Administrative Akongchunbang Sar Bidyaterang School Managing Committee Member Lapen Hanjang Langso along penang an kithi dingatum chitongdun. School at hanbang atuma hinpen aning kanwangta nangahumri wer lapen nang kichirap nang chitudun bomapon iyam sarakwan suri kardong kachuru pajurdun. Chiti ni final cap arni Surupothar Youth Forum Central Committee pen Japra langso Rongdo Polling Station along SYF a branch ke Singpon pusi nilituma pherang ke pen biotanang pali. Labangso amai Surupothar Youth Forum Central Committee amai pu akhai sivorong pahin pensi mai charipon. Labangso amai long Surupothar constituency arlo apoling tinta branch kedeng pon afan chingwai pon lapen laki isi non political asong lapen kachingthor amo afan se kiklem pon jiapot kedo an arisu ejang atumta ningke pen labangso asong long kacerap kaceto dun jiapan mai phu lapen rap chun bangahin pen chuning ripon posi militum aferan ke Jenson teron lapen trison dekte handang langso pen bertanang pali NGO sengpon lo NGO
Amen kala puhino Surubuthar Youth Forum. Laso Surubuthar Youth Forum ni tum sengnang kok kala puan isi kimang kithe damret je nilitum kala pu ihinat rapnangji pu ihinat rapnangji po phangke kali nilitum kala Surubutharang kang isia development ka we ongpot lasan isia academic season hin pen pusitami avi pin ason sinilitum chi thegam long la pen aku development pen ilitum chithanam lopulang te ali punon rong arar tumphan isia kera block ring punon rong sor tumphan isia kera block isia chithanam bote isia pu responsibilities ka chini ni ka chipu dekhe lai panchinil tum la Surubuthar Youth Forum amen sengnang lo Inut manit akay long, methang akay parman, cyclem pinang jipu, out kachini, inut arta kijom hek anyam supi, alang limen sami jotika kropi. Karbi Anglong berta keme, nongme Kevan pi silputa habeng tierong amekar sangpi joymoti ingti kathar pilapen sar Ramsing Kroaser jang sami jotika kropi. Alang liarta ningkan trok ketho mangdeng kacharli ahot pensi volongkomaji Indrodhonu Kolaniketon Music College alongsi Indian Classical kacharli alangli surehini rakre pho aningkan Indian Idol Junior alongta chepate dona bangphi lapen Pinangan National TV Reality Show lapen State Reality Show Amar Bhupenda Kinam Dimatim Huror Nijora lapen District Reality Show Karbi Anglong Singing Star Season 1 lapen Octave Music Reality Show hehui alongta chepate don Api-apo kasalana kapalorlo ajok jotika kropi Karbi Assamese Hindi lapen anparta Assamese alun barim sonsi Bhupen Hajorika Dipali Bauthakur Dipen Borua Joyento Hajorika lapen Pokhila Lekthepi Bari rong pharpi atom alonjir hei huita kilon armung kethek abangphi kidamtan chitini phaipho arni ingdeng sirkep ke praphi Dr. Bhupen Hajorika pirthe hache arni prak news reality show alongta alanglipan chophapon lapen non ke bangji chitini phai krener ke ani prak news channel along lundir chepate duntu jilase alang lefan ke ongdong ahir jumi pajir doniklo Peace demonstration regarding the extension of seat for TDC first semester. Mata exam jen pen kachesong kachari ang hoy pabat nang jipu athepi en pen DGC athengnu pinini phai sirkep arni ada porpai kepra achitim apormalom Difu Government College athengnu dharna padopusi nilitum asai hemalong birtanang pali Difu Government College Student Union Society along Klempangpu Songjati Sopendang lok labangso akache song along RD Kipidun Karbilo chale asong KS A pen akai Simeon rong parlapen thangsin tim ngadonda chetodun lapen akaprek aham phanga song KAWJF HPYA KSYC SYC KSU AASU pangrumpet pen krekithom aham phanga song atom kachale anghon pabat nang jipu kate song along cherap chetodun admission in Difu Government College. So we think that this is a very sadness moment for the student of Difu Government College that the principal, Mr. Nirab Sharma, has denied to enroll more students. So we, the Karbi Student Association, demand that in this crucial situation of COVID-19, the cruelty of Mr. Nirab Sharma should not be accepted. As we know that in this crucial situation of COVID-19, lots of students cannot be go outside, like in Nogam, in Guwahati, in Golaghat, to get admission. So it's become a crowd in Difu Government College. But we demand that no student should be suffer, and the future of the students should be not spoiled due to this COVID-19. As per the government rules in this COVID-19. The government has increased 25% of seats, but we think that this is not enough because lots of the youth has been waiting to enroll the name in Difu government. Karbi Anglong ke dofrong atum Difu Government College along amen chethap dundet afisita kechali dunlong jiafan anghoi kelong dundet atum afan panongsi ingsam jinpen kachesong labangso kachesong lake coronavirus pen ajok along kapret adim an kedam ke bang apor ke memedat lapen tangka maha kadure pen danglok along kapret along ke amen chethap dunlong le lojongsi ladak teboket adim Difu Government College along jongsi kacharle longle pulote ongdung areso ejang tum kanhok dokok pu matha ajoksi labangso kachesong kepada puan posi nang kachini dun
Labangso ing samjin kache song laki kacharle ang hoy Difu Government College along pabat ponang jimate Ingraji pen peace demonstration regarding extensions of seat pu athe PN pen hangsar lang pon. Difu Government College along kachari pon bom a principal out adur kimimidat aputhata alang nipan ang hoy pen panang diputa hang. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along chuningwe alositami thodam et aphita thang nat alam klar abi puta Difu Government College Student Union Society AJS ahin pen than pachini. Pinya berta bang lapaan si kang tonton iglo lang igbom tami Karbi Daily News dumi thakmi kurwang thu.